Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along rialong Kangkirwer ke chekroyun tekthei pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM pen Pherangke tum angnu kaningje ASDC Bogajan District Committee atum ghonta engko rapli Karbi Anglong Kangkir along pache tondunsi Lahore region along tuwar pi karangkha asai kedeng Langmili hawar arat kachilenga towar kaselam Kardom nili berita hanbang thare harmony be non bertang ton pen arjik tha Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along rialong Kangkir ajutang mate ban a culture ke chedondon thekte posi Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang pen chiti ni phai pli arni pherangke athengnu lamthe ke jaipon pado Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along rialong majok asong sitame Kangkir ajutang ke pado wer ke chokchelo Kangkir anet ke thangnat kaching thur amota klang telo hemprek mate autonomous state apartment ke Sorkar pen chingki jethan angbong sipachun unji non apora hut Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along ri along ason kaching thur amu ke claim kedam nangji apor jong si Kangkir ke power pulute kaching thur amu ke katikuk dokok poposi Karbi Anglong Autonomous Council CM pherangke atum angno kaningje pado 200 hours 100 hours moi jiteo moi tite satron tha asilu Karbi satronta KSA asilu titeo mane ami kaskomo hoi ami বহুতো আন্দোলনৰ নামত আমি বন দিছো কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে সফল কৰা নাই গতি আজি যেটো বন হৈছে আমাৰ গতি কাৰ্বি আংলঙত বন দিয়াৰ লগে লগে ইয়া ডেভেলপমেন্টৰ কামবিলাকৰ ক্ষতি হ'ব শিক্ষা ক্ষেত্ৰ লৰা ছোৱালীৰ আগ নাবাঢ়িব গতিকে সেই বনৰ ক্ষেত্ৰটো আমি এইটো মানিব নোৱাৰো গতিকে আজি সেই বনৰ দিনতো মই কাম কৰিছো সেক্ৰেটাৰী বিলাকক মাতিছো অফিচাৰ্ছ বিলাক মাতিছো যে আমি বনৰ কালচাৰটো আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা উঠাই দিব লাগিব আৰু আজি কোনো সমস্যা আজি অটোনমাস ষ্টেটৰ কথা আমি কনচিলৰ বিচাৰি আছো আমি সাহিত্যহী ৰাজ্য আমিও লাগিব কাৰণ আমিতো বহুত দিনৰ পৰা এটা আন্দোলন কৰিছো প্ৰায় 33 বছৰৰ এটা আন্দোলন কৰি আহিছে আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ মতে আমি খুজিছো যদি কনষ্টিটিউচনৰ ৰাইট আছে তাতে আৰু কনষ্টিটিউচনত লিখা আছে সেই মতে আমি কৰিছো গতিকে আমি অসমত বিভাজন নকৰো অসমত বৰহম কৰিব বিচাৰিছো সদায় মই কৈ আছো গতিকে সেইটো আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কিন্তু বনৰ দ্বাৰা নহয় বন্ধুকৰ দ্বাৰা নহয় আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে আমি কাম কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমি কাৰ্বি আংলং সকলো সংগঠন লগত লৈ অকল এছচি বন দিলেতো নহ'ব নহয় সকলো লগত লৈ আমি কাম কৰিব লাগিব ছাত্ৰ সংগঠন আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে চিভিল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সকলো বুদ্ধিজীৱীবিলাক আছে আপোনালোকৰ লগত প্ৰেছ মিডিয়াবিলাকৰ লগত লৈহে আমি কাম কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি কাম কৰি আমি কাৰ্বি আংলঙত যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ অটোনমাস ষ্টেট সেইটো আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজত সেইটো আমি সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম কিন্তু বনৰ দ্বাৰা সেইটো সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব নোৱাৰি গতিকে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আমি সদায় কৈ আছোঁ বনৰ কালচাৰটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগিব আমি কৰ্ম সংস্কৃতি আমি পালন কৰিব লাগিব ৱৰ্ক কালচাৰ আজি আমাৰ টিম কাৰ্বি আংলং যিবিলাকৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বা এমইচি সন্মানীয় এমডিচিবিলাকৰ দিন ৰাতে কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ চাই থাকে আপোনালোকে নিজে চকুটো দেখিছে কিন্তু আপোনালোকে এটা 4টা বছৰৰ বহুতো পৰিৱৰ্তন আপোনালোকৰ দেখা পাব গতিকে বনৰ কালচাৰটো আমি ছাপোৰ্ট নকৰোঁ কোনোবা PIL দিছে বুলিতো আমি নাজানো কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ এটা আছে বনৰটো বেন আছে সেইটো যোনে বন দিব এইটো সেই অৰ্ডাৰটো কোৰ্টৰ ভাইলেশ্যন কৰা নিচিনা গতিকে আমি বনৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানিব নোৱাৰোঁ আমি ৱৰ্ক কালচাৰ আনিব ঘন্টা এংকৰ আপলি Karbi Anglong Kangkir along pache tondon pen ASDC Bogajan District Committee Karbi Locharni asong lapen KNCA atu Lahore region along towar pikarangkha padoposi Bogajan pen nilituma pherangke kat news along bertanang pale Chiti pli arni adap pho apor pen puthot adap pho apor an ghonta engko rapti Karbi Anglong Kangkir along Bogajan ASDC Karbi Locharni asong lapen KNCA tum chedon dunsi Nagaland Dimapur ke dawa towar Lahore region along towar karangkha asai pado kachesonga bang phuatum Prabjin pen ASDC lepen sorkar angbong hemprek aputak chingwai nangji pusi kachesong pen kihang pado api tuwar pi karangkha songja tumaphan khotkuti tena along bon et pusi birta ingdan Lumbajong constituency ke parlo langmeli habar arat
chiti pli arni rongber rongthak arong arat chingrum si kacheleng atawar selam posi nili tuma pherang ki kat news alang berta nang pale lumbajong constituency ke parlo langmili pundik inghi dola sing ingti lepen rongber rongthak arong arat chepeng si methang arong atawar selam pon rong amekar aniling hi kaningje atengki langmili atawar ke selam ji aphan Karbi Autonomous Council aphan tawar ke hang abatai do ulo bonta council pen tawar ka selam ji angring angthek longle ajok pini arni rongarat tawar ka selam aphadeng deng nang ko pusi alang lining je Ito sorkar apong tawar ka cholang apong lugo chupi nang deng de ong si rongarat tum ka chakon e non barla for beteng biria for nilitum tawar ka be tawar ke henno tawar ing han sai de langdong sai de kiso ke pon dia tawar ta ve nilitum 108 garita nilitum apong lo ke hang bon sita me alang alat lang mili pulotang te latung bangai he apo si MSC election of hang sita me candidate ke haya phan nilitum rong pen da pen dak lang miliria ko PPR development sing naima ko nitum ka do ka be a proposal pidun lablo la pen MLA election of hang sita me rong pen ko PPR development sinang tum hangon di ma ko si nilitum hanang nang pulo la si nilitum ke nang chot ke tawar la pen karen la son thom si proposal pidun lo bon sita me pinyar nianta nilitum chohong bom pen thangnat nilitum aphan lahai development ang ke claim tiang thek nilitum thangda nitum langmili area kadoga we rong krener ke barat do polling station isido LP school hum thom do la so arat nilitum pini kang tinga joge donang la sinil tum pini ka chakon AC methang rida kam methang hema kam chi o bup si nilitum tawar ke tak chipiduglo methang ke leng dia khat na jok pinang ana bemar non barla hud diarrhea bemar la pen ke dysentery malaria ke so phopik la pen kichita dolo kichita penan dolo lahaya ke no pena jok nilitum rong sorak kisung ke phona lasi kiwang gilangar ni nilitum aphan la son akirap sorkar pen thangna akirap akang hona kang jin so be plonte kiwang gilang MSC election hut sita me nilitum sita me kedam tang son chipidum thek thede po bus nilitum lang miliarat pen chirai MSC election hai det pen nitum local MSC sita me non puta lang miliria ke wang belang la pen MLA sita me lang miliria ke wang belang la pen Komalo dak nang litum local MSC ke sar roton teron lasi roton sar MSC phanda nilichuning ridam lo nilitum lang miliria tawar ke helat chung ong sar lang si lasi non barla sek sen kevel asaba ke war phu ya phan ka cheleng mete dia phanang li bebosta dun tha bus nilichuning ridam lo bon sita me alang li nang tha ka bang ke lahai skin ke non abe non ke claim un e kasinang li application tok no PWD pagran dia phat nilihin bana recommend ang pidun po salang linang tiksak do kasi lahai non si application ki pilang recommend alang pi elasi office ang deng dulang e paduhi nei plonta la ke non pen pita muni ang ke munit tu makisung ka ani bang sikisung la so posi pinya nia nilitum rara tung ke piduk lang ke mithang kurpak pen ka me klem nang ke akisung man pejog ya phat kusini di media phanda chuning ri non malom support phan bertamun ton ponik sinan Karbi Beauty Parlor. Folong ke chengsi so pinso la pen swar lo phan ki pamara dim. Probjin pen ingpu pon kangpu ponji lake pai chiklunify ingora nerve cap arni. Ladak nang litum long ikji lake facial, hair spa, hair straightening, hair cutting, shaving, hair curly, tattoo, body spa, pedicure, lapet, medicare, hayu henlo. Karbi Beauty Parlor, Difu Main Market Road, Bharati Lodge near Iron Bridge. Come on, come on.
Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar, India. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputat bertalong bangthlo ASDC pen kepa ghonta engko rapli kankir ahir dimaso along takiledam kankir kecheng arni dimaso arong supi haplong pen chenglok pen an adim sampri dang ason si theglong India aronalo along kido article 244A ateng Karbi Anglong dimaso la pen West Karbi Anglong aphan hemprek mate autonomous state nang pinangpo autonomous state ke hang lake aron pen sik ke hang hemprek alam ASDC lepen sorkar angbong chingwai serak nangpo ASDC atum laso alam pen chiti pli arni ada pho apor pen
Ghonta ingko rapti inglok hawar kangkir padu kecengsi kangkir arni suluk sudak atomon ke awe sita dimauso angkang hithi kulat ingkir kling pen sampri dang ason si theklong Hanjang Langso Sport Association atumpen patirpi ponsi chiti ni phai ke thom arni ada porphai crazy apor malam Hanjang Langso pathuak lamalo rajen rong pi aphan Hanjang Langso Sport Association ahin pen masap so akera pajirdun Hanjang Langso Sport Association achunbang barim rajen rong pi alang lilake inut chirke jormate javelin throw along Malaysia penang po adimalong kipadu ponji surini na krenar cap anekan abhala bangso chiklo chiti ni phai troxy pen Asia Pacific Master Game along Asama team along mate Karbi long pen kachipati dunji abang phulo anparta alang li high jump sitame chipati dunji lasi alang li Hanjang Langso Sport Association amai phu em barim Jiwan Chandra Patak arideng pen kerap pajir dunlo lapen hirjumeta pajir dunlo alang li chiti ni pai ke thom arni hempen barsi Guwahati pale pen kidam rapeji atim dupmen chetongsi barpo Chinidam sinang alang like kidam tang labangso aningkan Punjab along kipado Master Game along ta bronze medal kevan abang phulo alang lipan news channel ahin penta hirjume pajir dunlo Asia Pacific Master Game along kachipate dunji aphan Mongol Singh hanse Karbi long pen chiti ni 5 pli arni kebar abirta news channel along birta nang pale Malaysia Penang Podimalong Surinila Krenar Cap Anikan Apartment Labang So Chiklo Chiti ni Pai Troxy Pen Kepaman Ponji Master Game along India Det Apartment Kachipati Dunji Aphan Mongol Singh Hanse Chiti ni Pai Pli Arni Karbiang Long Pen Bar Tanglo Alang Likidam Tang Punjab Chandigarh along Kepaman Pon Master Game along Bronze Medal Kelongdun Abang Phulo Non Malaysia Adet along Kibi Pon Asia Pacific Master Game along Nong Ikachipalong Dunji Aphan Perang Kiang no Pachini खेला ini hangpi ke bang lo ini खेला bang ke 2006 macam ni all Assam master list lo cepat itu bang lo 2006 खेला pu bang gom mat patu gom mat non bang ke dam tangan ni kan bang ke master sik lo si first master game dolo agak dak masih data rasu master game padu bang ke Chandigarh long ni dak patu mat 100 meter run pen 400 meter hurdle long bronze medal ni dak panchiman si non bangke dak national level pen pan international level an ni pan kon nah dak non ngang pi pilot seperti itu juga dak bangke non lang ni pu tho tak la ni ko dak national level long nongi wan la so 100 meter pen 400 meter hurdle aso aku taksi ni aku international ta ni ta cepati tun po si cicigong ada Karbi long bang koning lo nang teman dak Malaysia long itu Malaysia long dun athletics akhir ke bang tiba dak Karbi long pen mama ni kami pulte ni pendang lok Mongol Singhan se lo ni ke aloso injut do sapi mar do okila lektipi lektipi main TV ke Korean rompi dan sikari ini so clip te non nang le la running race long ki nang li non ke bang da long ki dam tang ning kan son long jeep si mathama ni imang ke po hello ni practice bom mat non ke actually record long ke ni tumarta record bang ke 13.6 second 100 meter long asi ni bang ke lapu practice bom ta 14 second 100 meter ke neta cici ke dulu Birta bang lapan singkang ton poniglo dumi thakme kurwang thu